sa song. Yes. Sunata nga na Paul 1. Lakatan ni Tatang. Yes, ito palang programa nga na Paul 1. Rayaw ni Ilocano. Tay na bakit ang abalasang kasat na inasinang sangitan taaddakan iti dinaan naramanan iti panawen nga isutay na lasbang agbabawi taman unanan saan munton pulos nga maramanan tay sabah alakatan ni Tatang main bagla pumanga ap nodam umay kan na ng kutain ta at pasyar ta panaglidliday mo inta agasan mapanta aduay jay napinta sa lugar ta sadyay mo makita tay saba ni Tatang ato'y gayam ni Tatang ko at dasiding tilupuna iti bandati nga to na at dadag kalasugat na napalalo akidtot ko kapusugat na agbabasa nakiapa ka no idi isot na wasay da oy luluban siya ka pa katawa ka Rayaw ni Ilocano. yes Ko naman na apay nga ni Tatangkok naman ninanang mo ako matadasokan na Ay, siya bale. ay yung gayam niya apay sa bali gayam Ay, batiin natin ang 482 live Viewers, Chef ayan. Pamor Rayaw. yes tay na bakit ang balasang gasat na inasinang sangitan taaddakan iti dinangan naramanan iti panawen nga isutay na lasbang agbabawi kaman unanang saan munton pulos nga maramanan tay sabah nga lakatan ni Tatang main bagla kumanga ap nodam umay kan na ng kutain ta at pasyar ta panaglidliday mo inta agasan mapanta aduay jay napinta sa lugar ta sadyay mo makita tay saba ni Tatang ato'y gayam ni nanang ko at dasiding tilupuna iti bandati nga to na at dadak kalasugat na napalalo akidtot ko kapusugat na agbabasa nakiapa ka no iti isot na wasay da ato'y gayam ni nanang ko at dasiding tilupuna iti bandati nga to na at dadak kalasugat na napalalo akidtot ko kapusugat na agbabasa nakiapa ka no iti isot na wasay da nakiapa ka no iti isot na wasay da Another Balsad, isang sanat pa lang kanya awing nga sang baga. O naraniyak abulan bolan Aha. unoy kutindengan day tanas laga silaw mo di mo kat ipaidan o naraniyak abulan sang sangit kutindengan tuy nasipnget alubong kuin kakat silawan tapnon jak mayaw awan nuin ka nang ipaten karin kaniyak nag-iusen samsam itek ni patay ubulan ket aklunen nang layrayan ni ayat inka kading palasbangen un-unoy kudaraseng nga iket de Rayaw
Ni Ilocano. Hello, the 475 live viewers. Yes! Yes! And syempre, ulitin, sa mga hindi pa po nakapag-share, i-share tayo dito yung programa. Mhm. O naraniyag abulan Kun unoy kuindengan Day tanas laga silaw mo Di mo kad ipaidan O naraniyag abulan Sang sangit kuindengan Tuy nasipnget alubong kuin Kakat silawan Tapnon yak mayaw awan Nuin ka ng lipaten Karing kaniyak nag-ibusen Sam-sam itek lipatay Ubulan kat aklunem Nang laylayin ni ayat Ingka ka din palas bangin Un-unoy ko darasem nga iket de Nuin ka ng lipaten Karin kaniyak nag-ibusen Sam-sam itek ni patay Ubulan ket aklunem Nang laylayan ni ayat Inka ka din palas bangin Un-unoy ko darasem nga iket de Rayaw ni Ilocano. Alright! Yes, nakita mo na kita sa miwang